Biyag, di tao. Pangasim ko mamut alala anak ko. Di mo ya dayo ti apo ko kanyak. Amumat asyak ti di makalan ni Kate. May kawaak no ya dayom ti apo ko kanyak. Awan na pintas amasakbayan ni Kate dito'y nanang. Iso nga ikuyog kun iti syudad. Kakaiso na anak kasapula kun itibak ng apaki asawaak. Ay, anak ko. Nabayag anag katang-katanga. Tila sinarsarak ko ang trabaho. Tila nagnanaedak. Kasla akla pimpiman nga awan permanente ang trabaho na. Kanayo nakpay ama pa ay kanayat. Tama na nga lilaw mo't amin amatumtumpungak apakirelasyonan. Iso nga itata nakasapul akong itilalaki ang mangitakder kanyak. Ken mangyaon kanyak iti kinarigat ti panagbiag. Alaak mo't ti anak ko. Tapno mairanod mo't iti panagnamay ko ita. Kat, anyat ko na Genobium nga eh. Kaya't nangalaan tanak mo iti balay na. Iso nga rutin ang ibaga nga alaak kun ti anak ko nanang. Ah, Mailiw nga min iti anak ni Dolphy. Tada ijay abroad dagiti anak na. anak ko. Sige tapagrubwata kun ni Kate nanang. Uray di min alaan dagiti kawas na. Tanagaalas tumo ilaang. Igatangan minton iti kawas na ijay mall. Ala, huston, mare malo. Di ka nagsangit. Sana bale. Takunamot jay anak mo, adi naliwayan ti mangipasyar iti apukum dito'y balayo. Nagsakit ngamin ti baro kong kumarilina. Siyak ti di makalan di apukok. Maladaga pa'y idi imbati ti inanakan niyak. Ngamita tadakkelan. Alaan na lata nakaslawan yan yaman na. Ala, panunutom latan a para itinapintas a masakbayan ti apukom ti inaramid ti anak mo. Saan matkit di nasakit tinakam ko ha? Tadakkel ti karbangan na iti anak na. Isu na laang tamay kawaak. Kinalaat na mo't ngamin tinangipanaw iti apukok. Agmay-may sa akon, dito'y balay mi. Ala, di kaunay agladlad ingit, kumare. Patsyak ang mairuam kan tumot laang. Ikararag mulatan, asapay kumata na saya at ti pagbanagan ti apukom, iti sidong ti agsyuman kan kuana. Welcome to Jenna Almoida Drama. Kate, iso ti ibagbagakan ka nga asawak, ni Dadim Adolphy. Ala, agmano ka? Agmanoak, tata. Daddy ko naman. Ha? Daddy? Apay akasla na liday ka iha. Di mo ka di kaya tiag na dito'y balay. Kaya't na, honey. Mabain la siguro, kan maikawan. O sige, itulod mo ni tagbali na silad na hani. Tapno makapalasan. Wan, honey. Kate, o may kantamangan tayon. Rumor kan dito silid mo. Jack pa'y mabisin, nanang. Mami ko nam. Tapno agbagay iti awag mo kin ni Dadim Adolphy. Kaasimat ni Lolak. Awan kadwa na ijay balay. Jack kayat dito'y. Agawid akon. Saan man anatangkan ti ulom, Kate? Anyat kay kayat mo apagyanan. Ijay rugak-rugak abalay. Wano to'y nagpintas kan nagdakkel abalay. Ni Lola ti kasapulag. Jack kayat ti maisinagan kwa na. Mairwam kan tumot laang. Maikawa ka laita. Tadamong pay lang amin ti maisina kan kwa na. Ala, umay kakit din tamangan tayon. Agur-urayin ni Dadim ijay kusina. Apay akasla nagsangit ta anak mo lala. Inong tamsaman. Saan? Nga maikawa ka no. Mailiw sakin ni Lola na. Bakitin ni Lola am, Kate? Iti mabiit, ipulang nan ti bulod na abiyag. Awan ton ti kadkadwam ije balay na. Iso nga irwam mon ti bagim ditoy, wan? Di ka matanagan, takabayatan ti kaadam ditoy. Maitad amin na kayat mo. Agadal ka.
Tasyak ti makaamoy ti gastusem nga giskwela tapno makaturpos ka. Wen Kate, baknang ni dadim. Nanam ay tibiyag ta iti sidong na. Iso nga agsingsingput ka ditoy. Di ka agsuksukir. Mala, mangantayon tanay. Lumamiisan ti taraon. This drama is owned by Jenna Almoy de Drama. Dolphy, honey, apay ajak makita ni Nana Intang ababaunan. Adda ka din ang ibaunam kan ko, na? Pinagawid kon, Lala. Bakatan? Nakapsutan ngagtrabaho day jay. Ha? Kat, asino nga ro ti sumukat kan ko, na? Agsapulak tubay, tanay. Narigat ti bastag talaklatan ni ti saan nga maam mo. Ado ijay lugar mi ti mabalin ko nga irekomenda, honey. Saan pa lang? Balasang matan di anak mo? Iso pa lang tagluto ka naglaba. Amo naman siguro at trabahuan da kita. Ha? Unmat kat di, tain suro nga min ni Lola na. Nairuam itirigat ti anak ko. Nasayat nga rod no kasta. Tapno makatulong mo't nito'y balay. Sana balay? Tabakasyon ita. Saan pa'y apa nag-ieskwela? Oh, at iti kwartam, Kate. Inka gumatang iti kayat mo agatangan. Agyaman ak, Daddy. Kasta, daddy, kunam kanyak. Takasla anak kamatan. Ibilang nakaspud nung amam. Tay bilang kamad kaspud nung anak ko. Katno da ka sa pulam, ibagam lang kanyak, wan? Wen, Daddy. Agyaman ak iti kinasaya at kanyak. Awanan nyaman na. Basta para kada kayo iti inam. Tanapatag kayo kanya. Welcome to Jenna Almoy de Drama. Kumusta kan, Mare? Okay kan? Wen, Mare, nairuam akon ngagmay-may sa diti balay. Kat kumusta mo't kanon di apo kum ijay syudad? Nasaya at mat, nasingput ka no matag syuman kan kwa na. Kat nasaya at ano kasta? Maya taadalat akong takyo iti tunggal maysa. Wen agis iskwela ka no. Jay asawa ni Lala timang papaadal kan kwa na. Kasta aya. Aywan, nagkasarda ka din. Saan pa'y? Diyak ka mo no apay adida pa'y lagkasar. Diyak nga minunay makasarsarita di anak ko. Ni Kate nga apukok ti makasarsaritak. Kasta aya. Alakit sapay kumangarod Tagtultuloy ti kinasaya at ti agsyuman ijay apo ko, Mare. Apay anarabyan ka, Lala. Pasensya, honey. Tanalobat ti cellphone ko. Napanak kami nagpariban. Kat nagbayagak ijay parlor. Pambar! Ha? Ala, sumrakan. Tagsarita tayo tinalapat, Lala. Ni, apay akasta ti jar mo, honey. Agul uli makaklag, Lala. Ngam nabayagan amadmadlaw ko da ito'y. Kanayon ti panagpapintas mo. Kanayon ka marabyan asumangpet. Amok ngadda sa bali apagpapapintasam. Kan addalagid di kasinsin narak mo itirwar. Ni, saan apod no dayta? Si kalaang ti pagpapapintas sa kani. Manipod ita. Di kan ikan iti kwarta, Lala. Agrawam kan. This drama is owned by Jenna Almoy de Drama. Enrollment manan ni Kate Inton bigata ni. Kuyuga kumama pa nag-enroll. Abay, addaya kwarta apag-enroll na. Ha? No adda kwarta yung aramatan nyo. Sige, i-enroll mo. Ngam no awan. Saanan? Dolphy, Sa pulam ti amat anak mo. Tatumawat ka iti pag-eskwela na. nabayagan nga awan kontak ko iti ama na, Dolphy. Katawan nga ron mabalin Ang trabaho latan ni Kate dito'y balay. Agtagibalay. Aglaba. Agluto. Agdalos. Ken aminen at trabaho ti balay. Imbes sa manang danak itagbalin ababaonen. Ti anak mulangan. Tapno makamenos tayo iti gastos. Ha? Ken uray si Lala. Tumulong kamit iti trabaho diti balay. Surteo ket dia. Tapara balay lat trabahuan nyo. Kunam, di nakparigatan iti trabaho, honey.
Kunam agnam ayak no addaak iti poder mo. Idi tadyak pa'y nadlaw tinagalas nga ugalim. Agpapaaram ka pa'y iti sa bali, kat addak lang arudan nga asawam. Sa anak mo't ngagpapaaram, Dolphy. Di ka naglibak. Nalainga ka mang basa iti garaw ti may sa tao. Iso at di nakluklukwan, lalak. At tuyan ti pinatimplayo a kapeyo, Daddy. Isardeng mo ti mga awag kanya kiti daddy, si kakit. Tasan kamat ngalak. Ha? Sa pulam di pudno ng amam, ta iso tawagam iti kasta. Adda ka di pa'y paaramid yung kanyak, Tata. Alam tiyap apros ko iti bukot ko, taprosam ti likod ko. Nasakit manan. Ayan na ka di, Tata. Aday di silad me. Di nakabote iti puraw. Agawam ka ne. Agluto ka pa'y numadamdama. Uwan, Tata. Sa anak ka di nga agenrol, Nanang. Saan pa'y laang taawan kwarta, Kate? Iso nga ano sampay laang tagtrabaho dito'y balay. Sana bale, taglaba, agdalus kan aglutolat aramidam dito'y. Kan tumulong ak, basta addawayak. Ay, Nanang. Dita ka di pa siya rin ni Lola? Inta kumamad kumustaan. Awan pa masahit ang nga agawid. Iso asaanan. Kunak man no ado ti kwarta ni Tata Dolphy. Kunayo ngamin idi abak nang. Wen, ngam adda ka no pangusaran na iti kwarta. Iso adi na kun inik-ikan iti kwarta. Kasla idi damo matlaan na singpet ni Tata Dolphy. Kasla umuy-uyong matan. Style na laday jay. Ngam nasingpot nga asawak. Irwam munti kas di nga style na, Kate. Uray siyak laangan nga rod da agawid. At damot iduldulin ko abasita kwartak. Umanay mat siguro day dya pagpletek. Asinot ka tulungak dito ngay no agawid ka. Kan amangan no di ka nagsubli. Agsubliak, Nanang. Inakla pa siya rin ni Lola takailiw kon at talaga. Kaya't kun amaarakop ni Lola. Sige nga rod, makaamu ka. Basta agsubli ka, ah. May isang wunudwa lang aldaw mo ijay. Nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nagkuna apagawidam ti anak mo. Abay, kabailam amin at trabaho dito'y balay. Amumat adakkel to'y balay. Kabailam tar aramidan ti anak mo. Mabiit la ka no ijay, honey. May isang wunudwa nga aldaw na lang ijay. Pat siyam dayta. Kung kuna na lang mat atap no palubusam. Sigurado asaan nga agsubli no palubusam. Ha? Nga mandakin ka dayta. No pagawidam ti anak mo, nasaysayat lang nga agawid kabatan, lala. Anya? Agsubli ka iti kinarigat no kasta. Oray di kay ikan iti kwartam. Libre amin akanam dito balay ko. Amin akagawan, libre ka ditoy. Agbibiyag ka adon niya dito'y balay ko. Ngam no labsingam ti kayat ko. Agsubli ka iti kinarigat. Iso amakamu ka. Di kan agawid, Kate. Ha? Kunak man no agawid ak ita, Nanang. Itang aldaw ti saritaan tayo apa nagawid ko. Saanon ta medyo maditiriknak. Marigatan ak ngagtrabaho. Amo mo ti style ni Tatam Adolphe. Napudot ti ulo na no narugit ti balay. Agsubliak matla adagos, Nanang. Inton maminsanan nga agawid ka. Basta saan pa'y lang nga itakit. Pangaasim ta saan ko maanatangkan ti ulo mo. Lala, sigapay lang taglaba mapan makitsinda ni Kate. Siyaklatan ti mapan makitsandahan ni. Saanan? Ni Kate Latan. Tapno makay na naman. Kasi mat, iso lang arudin tagluto ka nagdalos. Iso pa'y lataglaba. Di ka lamaas yan. Ha? Alan Kate, in ka grubat. Takuyugan ka amapan makitsinda. Usaran ta tilugan. Ninalang latan ti kadwayo ang makitsenda, Tata. Jak pa ngamin nakadigos. Kat in kag digos biitin at urahin ka. Makaurayak mo't gad. Nalan, agrubat kan. Da kayon ti mapan, Nanang. Sikan, ta sikati kayat na akadwa. Agtungpal kan iti kayat na.
Ta mga numakapungtot man. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ito isa akong tipagtugawam, Kate. Tapno at da pangikanta di talikod iti katangan tanong madamdama. Dito yan likod ti pagtugawak, tawampay matkargana, tata. Dito'y nga rudan. Apay aya nakat-atap ka. Nabayag ka ngagnanaid ka na kami. Ngam naatap ka pa lang. Ala, oh my God. Uwan, tata. Ala, mapantan. Ha? Ay, sorry. Naigalismatan ti imak dito'y kambyo. Diyak ingagara tinang sakit di talupom Kate, nakita mat, naigalis ti imak dito'y kambyo. Ha? Talaga anay kan abalasangan niya, Kate. Okay, mapantan. Tagdiretso tapay ijemol. Ala, mangpili ka niti kayat mo akawas kan sapatos, Kate. Bayadak amin na pilyam. Ay, kababain mo, tata. Saanan? Alakit din. Di kag babain. Gumatang tapay iti bag mo. Saanan, tata? Intay kit di makichendan. Madamdaman tunday ta. Alakit din. Mangpili kan iti kawas kan bag mo. Takalpasan na. Intan tupay mangan iti restaurant. Itik autan tantulaangan ni nanang mo iti kanan na. Okay? Welcome to Jenna Almoida Drama. Nanang, jak kayat dito yan. Agawid ako man ijay probinsya. Inakadwan ni Lola ijay. Ureta sa anak batin nga gis eskwela. Saan nga rod akayat ni Dolphy ang pumanaw ka? Tawan katulungak dito'y balay, Kate. Basta man jak dito yan. Jak ngamin kursonada ti style ni Tata Dolphy. Kanayon nakapagmasahian katsak mutamutag masahe. Kat sursurwam Mamin anumot lang aramiden ti kasta. Sana ka komportable, nanang. Apay ngamin asyak ti pagmasahian na katanda kayo umat nga asawa na. Maasyan ka no kanyak. Di na kayat amabanugak. Napigpigsa ka kanungag masahe. Basta man jakon, sana ka komportable. Ikikam samot ngamin iti madi akay papanan ti papaaramid na kan ka. Basta gawid ako, nanang. No agawid ka, pagawidin nakmatan ni Dolphy. Kasanon ti biyag tano kasta. Agsublita manen iti kinarigan. Kakaiso na napintas ti biyag ta dito Agkakaimas ti kankanin ta. Nalukneng ti pagturturugan ta. At dapay aircon ta. Agkakangina asabon ti us-usaran ta. Jak kalikaguman dagita, nanang. Basta agawid akon, takayat ko na makita ni Lola. Nabayag nga mina na jak makontak ti cellphone na. Ang mga nadadaal, iso ajak maawagan. No kunak asaan, saan? Di naksukiran. No kayat mo anasaya at kakanyak, Kate. Oh, atoy lala. Ikan kay ti kwarta paggatang mo itabasto tinam. Tigatangam itabasto na. Agawid ka di probinsyayo. Tasarong karam matinam. Ha? Di ka umay? Usaran tatilugan. Tatalo tayo kadakit nga agawin. Saanen, intun maminsanen, tadapay papanak. Kanjak kayat nga awan agbati dito'y balay. Isong agbati ni Kate. Sika lang ti agawid, lala. Sikan ti pagparibanak alona, tas asideg. Masaduta ko nga agpasentro. Mas dawak mo't ngamin kan ka Nagasideng dito'y balay ang papanam. Ngam umadayo ka pa'y lang. Kasano, kat idinaudi nga inreban na, kat imangrag ti buok ko. Kat, dinigos mo mo't ngamin adagos. Karibreban, dinigos mo. Alakit din, rugyamon, tapno malpasan. Naimbag man dadaman ng kwartam ita. Wen, tainik kanak ni Dolphy iti pagmarket ko ayawid ijay probinsya. Ti amuna, nakaawid akon. Di na amo nga adda aklagayam dito kaaruba nga agpariban. Aglamang tangarod. Di tagmarangmang ditirwar. Idyo nagtipagyanan ta. Tulong! Ano day jay? Boses ti anak ko dayjay ni Kate. Ha?
Mabitang, mapanak di ta balay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di kan makapagkadkad, Kate. Kabukbukudan kay tan. Maramid kunti kay Kate ko kan ka. Itay kapay lang, ha? Busalan ka man lang. Awalan kay kibaing Dolphy. Aray ko, tulog. Umay kan ki. Pumanaw tan dito eh. Darasam. Nanang. Nanang. Pakawanan na kanak ko. Dandani kan na isagmak gapo kanya. Linaplapdak ti ipapanaw mo iti balay day alakay. Pakawanan na ko man nagbali na ka man naging bubukod ki. Sorry anak ko. Nabayagin na sa bali ti madmadlaw ko iti day jalakay. Isa kayat kunti pumanaw. Naimbaglakit din ta sa anak anagawid ini. Tano saan? Nagbaligi siguro ti awanan bain anang gundaway kan ka. Diyak kayatan tag sublay ang lugar, nanang. Oray siya kanak ko. Nga masapul nga ikaro day ja Adolphe ti naramid na kan ka. Bak nang day siya tao. Awan laban tayo, nanang. Makaamuditan no anya ti ibunga ti panagdarumta. Basta aramiden ta ti rumbang. Tapno agnakam day jay nga awanan bain. Nanang, ada kayo? Lola, da kami daytoy. Ni Kate kan ni nanang. Mabitlaan. Kumusta kayo, Lola? Ay na, agyaman na tanagawid kayo. Imbagtan asang patandak pa ya si Bibiyag. Anya ka din day ta nga ibagbagayo na anang. Ala, pastra kanda kami man pay. Nalasomrag kayo. Ay, nakapsot akon. Diya ko nagbayag dito'y lobong. Adun ti marikrik na kitibagik. Agpa-check up kayo, Lola. Ipa-check up da kayo. Nagpa-check up akon, apok. Komplikado ti sakit ko. Sa bagay, bakit akon. Panawin mo't siguro na. Tapnoy po lang kunti bulod ko, abiyag. Saan, Lola? Agbiag kayo pa itinapaot. Adda kaming kaninanang. Agdadan na tayo manan. Lola, pengayin bati na kami matan. Aklo ng tanti na pagtang ni Lola, anak ko. Makainanan ni Lola. Makonsensya lang amin. Gapoy ti panang panaw ko kan kuha na iti. No kaano ang makadanak manan, isumat ti papatayanan. Lola, ipatpatagaw na. Siyak ti ad-ad da ama konsensya, anak ko. Gapo iti panang ipanaw ko kan ka iti. Iso apakawanan na ko. Kat sapay ko mata napakawanak mata ni Lola. Gapo iti naramid ko. Kat ikarik. Sulnitak tinagkuranga. Saan tan nga agsin, anak ko? Biyag, ti tao. Anya ti kayat mo akan yan, Gadi? Saan mo tayo masapo lamang restaurant ta, Karen? Isa pa yung paggastusam. Okay lang ang kanyak. Anniversary ta ita. Iso akayat ko nga agbalin a memorable day nga aldaw kadat ka. Pasensya kang sikapan yung gastos iti date ta. Okay lang ang kanyak. Saan matakanayon? Agyaman na klaunay. Siyak to mati mangilibre itong sumaruno. O sige, agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo ta agorderdan. Mabisbisi na kun. Narabyan ka manan, Karen, anak ko. Malasumrakan.
Anniversary mi kinigari ita, nanang. Iso anangan kami iti paborito mi a restaurant. Pasensya kayo no sa anak-anak kapagpakada. Okay laeng. Tinapatag, adakan. Ang di na kan samot intulod tinubium ita. Saan nanang? Nagtaksi ak anagawid. Ada ka no napatag alakad na. Kat nurabein. Adapay lalakad na. Papanan na kanungay. Di namot imbaga no sa dino, nanang. Basta ti ko nana, kat napatag ka no day alakad na. Ay, kasta aya. Nala, ingka nga rod agpalasan, anak ko. Nagloko kan, Gary. Asino jay babae nga inyawid mo idirabi Babae? Adayamat nanang. Di ko lam kat jak nakita dayjay. Masiguradok asaan ani Karen dayjay. Tangiwat yun nanang. Di ka matin makunkontento iti may sa babae, anak ko. Saan ko mat nga ayatan na dya babae? Kahit namot kami ti sumurot kanyak. Isungin kuyog ko na nagawid iti balay. Idanon ko kin ni Karen ti kastangar aramidam. Mapakawan naktumot lang ni Karen nanang. Amok ni Karen. Uray anyat aramidak. Maawatan na. Babae? Inyawid ni Gary, Karen? Wan Jenny, jak amo iti day chay alalaki. Ay, okay kayo lang hindi napalabas sa bulan. Nag-date kayo pa ito anniversaryo. Ngamita, kasta man ang tinaramid nan? Saan lang ang anam na minsan nga inaramid na ti kasta kanya? Saan lang nga arak ti bisyonan? Agbabae pa yan. Ay, talagang awan ti denggan na asao. Kataan niya nga ro ti planom ita. I-break mo ka din? Saan? Adda sa bali at plano. Anya data? Ti ko na kanyak idinaudi ang nagsarita kami kat nagbalbaliwan ngam saan mat gaya. Ita, ipariknak mat kan kwa na no anya ti parik na kanyak. Ha? Anyat kayat mo sawan? Sabong para kan ka, Karen. Awanan pain at talaga dahi ti agani. Di ko na siguro. Diyak amuti naraming na. Sabong para kan ka, kunat. Agyaman na, Gary. Saan nakadi akagura? Apay, adda ka di pamkwatak amang gurakan ka, Gary. Ha? Awan matkit di. Nukas na nga rod. Awan ti rason tapno gurain ka. Ada ka di aramid namin, ton malam? Adda papanan mi iti best friend ko. Sa dino? Mabalinti sumurot? Ay, kwa. Saan? Tapang girls laeng day di alakad mi, Gary. Di mo matimbagbaga ang paragayam ti papananta, Karen. Tapno mapadas tamot ti agbar, friend. Ay sus, amangan na agungat ni Gary no maamuan na ang nagbarta. Iti anya aga po. No kabailan na ti agbar. Kabailak mo't No kasta? Kaya't mula abalsan ni Gary? No kabailan na ti mangloko kanya. Kabailak mo't ti mangloko kan kwa na. Isulaong aya. Ay sus, sana nasayati kasta kapanunutam, friend. Awanan, friend. Nadadaulan ti panagtalag ko kan kwa na. Kasano nga rodan ti relasyon nyo no kasta kayo? Kasano ang maurnos kayo no saan nyo apagsaritaan ang nasaya at dayta? Saanan ang maala da ito itinasaya at asaritaan, friend? Ay, wan gayam. No ang saludsod ni nanang, di mo ibagbagaan nagbarta, ha? Sermonan naklakit di dayjay no maamuan na. Maditi kasta nga aramidam. Pagsaritaan nyo lang ang itinasaya at dayta. Saanan, Jenny? Makaamuditan no anya ti pagtungtungpalan ti relasyon ni. Apay kasta ti langam. Kasla napuyatan kay di balay ti gayem mo anak ko. Saan, nanang? Ay, awan da ito, nanang. Didak pa kadanagan. Okay, akla. Ada ka di parikot mo, anak. Awan, nanang. Inanalaang ti kasapulak. Day off kumat ita. Sakbay maturog ka, mangan kapay Madamdaman tulat na, nanang. Sa anak pa ang mabisin.
Kayat ko ti agid na. Ne, andan samot parikot ti anak ko. Saan matasigo da kasta? Nagbar kayo mat kano idikalmaan ko na ni Jenny agayem mo anak ko. Saan adakas ti agbar, nanang? Ammo ka di tinobium day tangay naramid mo. Saan, nanang? Kakasanon numamuan na. Amangan numakagurakan ka. Babaero mat lang ang day agari. Ken kanayon mat lang agbar. Ah, Iso nga ita, awanan pa nagtalak ko iti day lalaki. Naamwak amin iti inana ti aramidan na nanang. Ken saan laanam namin san alinokonak. Namin adun adaras nanang. Iso nga ita, aramidak mati kay kayat ko. ay na, pagsaritaan nyo itinasaya at dayta ah. Saan nanang? Ta saan amaala da ito itinasaya at asaritaan? Aramidan na ti kay kayat na, takas taak mat nanang. Papanam katrabiin gari anak ko. At napapanan may karagiti gagayem ko, nanang. Di mo kunaan nga agbar kayo manan. Saan matadakas no agbar kami? Tapno makapag-enjoy kami mata? Inton kwan at daman yawid mo dito'y balay a babain. Kaasin ni Karen anubyam iti kastangar aramidam. Uray anya pa tiyar aramidag. Mapakawanak ni Karen, nanang. Amok tinobyak. Numaumangay kan ka. Saan to mapasamak na ito, nanang? Uray kasanupay ti kinasingpet ti may sa atao. Dumteng tulat ta ti panawen amapunwan anak ko. Iso adi ka agkampante. Friend, kumusta kayon ka ni Gary? Kastoy lat na, friend. Ag-text kami lang ang ititunggal may sa no trip me. Amom, adda ka no nakakita kan kuha na itirabi eh. Amukon, friend. Nagbarmanan. Ha? Kasano ana amuham? Adda nang idanon kanyak. Di mon saludsudan no asino. Saan mo kada kasarita? Ay, nauma akon, friend. Agbar aginggat kay kayat na. Taagbarak mat no kay kayat kun. Amom narigat man ti kasta Karen. Narigat no saan nyo apagsaritaan dayta. Amok. Kun mariknak nga awan tinapintas apagbanagan dayto a relasyon mi. Ay, iti kasta nga aramidan nyo adwa. Nagbalinan na toxic ti relasyon nyo. Agpinatangkan kayo pa yan. Saan ko abasol, friend? Agibalbale sa klaang. Ngam sana nasaya at ti agibalas. At adda dumakkel ti gulo no kasta. Agbartamanin, Jenny. Anya, kat no kagap-gapu tala ija hindi na panalawas. Dakas ka di. Unay kan, friend. Bar samot latan ti adda iti panunot mo. Iso nga rod matiliw-liwak. Kinanya ti amom ngay, friend. Amangan no adda ti maam-amok ijay. Ay sus, laglagi pam, adda nobyum. Ura yun ah. Iti kasta nga raramidam, awanan atin nagdumaan nyo ka ni Gary. Babaero ni Gary, sa itagbalin ka mat tinalalakiro. Ay na, friend, saan tayo apaabak? Ti amo siguro ni Gary. Jak kabailan asukatan. Ha? Sorry langan. Di ka matan maumumang nga agbar, Karen. Ibagam ket din no anya ti kayat mo nga inuman, Jenny. Saan na nga ginumita, kadwaan ka laang. Ni, saan ang mabalin ang? Asino nga ro ti mangkita kan ka no mabartak ka? Si kakit di mat. Nairuwaman ti bagik iti arak anya. Dayta nga arak ti pakadadaulam. Mayat mat gayam ti kastoy, friend. Isu gayam asaan ang maisardeng ni Gary. Ta-enjoy mat gayam. Ala, agurdar kan. Makamu ka na nga, Gordar. Umuna akon nga agtugaw. Hi, I'm Miguel. Ah? Pasensya kan ngam saan ka nga am mo. Kaya't ko timagay amokan kamis. Ini pala makitkita ka di bar. Imay kami itigayam ko dito tapno ag-enjoy. Mabalin ka liya, maala ti FB account mo, tapno makontak ka. Ah? Okay, mabiit lang kay pakitakan ka.
Ano yung aminan tinagan mo, miss? Siyak ni Karen. Karen? Anyat ar-aramidam di tibar? Oh, kanya kumait na. Imayak tapno again joy. Siga ngay, Gary. Nakita ka nga dahil masidag alalaki ken kay taya. Dayjay ka di? Ni Miguel Dayjay. Lalakim? Saan pa'y laita? Ngam amangan nudumteng today ta apasamak. Anya? Ngam apay akas ti reaksyon mo, Gary? No si ti agbabae. Okay lang. Ngam no siya taglalaki. Agungat ka. Kasta gayam ti kayat mo mapasama ka? Asino tinangirugi, ah? Sika, Gary. Sikamot lang ti makagapo. No apay anasursurok ti umay dito'y bar. Agyaman nak iti panangitulod mo kanyak dito'y balay, Miguel. Awanan yaman na, Karen. Sumrag ka pa'y atag, kapya tayo pa'y. Saanen? Suko nagpay ngamin ti kapsat ko. O sige, no kastati ko nam. Indon maminsanan. Wala, no adap ay ti maminsan. Adda, namin, agpadatamat a single. Asino jay lalaki anang itulod kan ka, Karen? Ni Miguel day dyan nanang, gayom ko. Anya, apay, nag-break kayo na ayakan ni Gare. Saan pa'y nanang? Ni, matlagayam. Apay nga ron ngagpatpatulod kay ti sabalya lalaki. Wala, kasabali mo't ababa iti itultulod ni Gary. Naimbag nga ron taadda ni Miguel adisnudo anang itulod kanyak dito'y balay. Ay, jak mo, no anya ti mapaspasamak kada kayo iti nobyom. No nauma kayo ni titunggal may break kayo na. Saan katakasta teraramiden yaw? Awan na pinta sa pagtungpalan ti relasyon nyo no kasta kayo, anak ko. Adda ka numat babae nga intulod mo, Gary. Nililida jay. Gaya mo? Well, kay eskwela ang high school. Naimbag man, tama itulod mo day jay a babae. Asidag lang mati boarding house na. Ngam siya, awan pa'y kunamat nga itulod na. Kasano ko mga itulod ka, ket adamot sabali ang mga itultulod ken ka. Dayjay ka di? Ni Miguel, naasyan lang ang kanya. Adan samit pa naggusto dahi di alalaki ken ka. Siguro adda ka di parikot. Ammo na ka din at danobyo. Wan, kan uray ti kastoy a sitwasyon ti relasyon ta. Ammo na. Anya, kastan ti kinaklose yu iti tunggal may say ti dahi alalaki. Ket no nabiit kayo pa yung agamam mo. Anya ko ma, awan dakes na, Gary. Apay ngay anak ba nagmutan akasta ti relasyon nyo ka ni Gary, friend? Kat, basol na matlaang no apay ang mapaspasamak ti kastoy, friend. Ay, agpada kayo ngamin ana pride. Isa nagbalin a toxic ti relasyon nyo. Isulaong Agasam ngay. Saan kayo pala nag-break ngam kasta teraramidan nyo? Dakes ka di, no kayat ni Miguel ti mangitulod kanya. Agpudno ka man kanyak, friend. Ay ayatem ka di pa'y ni Gary. Nabayagan na kasta ti sitwasyon nyo. Urnusan nyo kuman ti amin kada kayo. Saan akong asigurado, friend? Kasla kayat kumat apagay ayaman day di agari. Ne, kita ama, friend. Di kag dartarasodos. Panunutam anay bagtan nyaman nga iwayat mo nga agdang. Mabalinta ka dito agsarita, Gary, anak ko. May papan ka di manan ka ni Karen nanang. Wan, nakitak ijay paradaan idi na minsan. At damot sa bali a lalaki akadwana. Lalaki na Apay ngay akas ta ti mapaspasamak kada kayo adwa. Normal langan ti kasta kada kami nanang. Amom, Gary, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Asaan kayo ang makontento iti maysa? Kasano no agpamilya kayo no kasta ti aramidan nyo? Agbinbinalas kayon samutan. Diyak to pa yan ammo, no dapay napinta sa pagbanagan ti relasyon mi. Makamo dita na.
Agbalbaliw kamot ngaminan Likli kamon ti agbarte ken agbabae. Isumot nga rog tiliw-liwak nanang. Baybay andak ka di lang. Anya, Ay, nasakit ti ulong, friend. Sa anak pa yun ang makafocus iti trabaho. Kasano nga minasaan nga agsakit ti ulom? Kastamo ti sitwasyon nyo kanigari? Ay na, di mo dakdakamaten tinagan dagya ababaero kanyak, friend. Ay, iti kasto yung mapaspasamak. Kaslaawan ang tinamnama ang maurnos ti amin kada kayo. Napukaw san ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Pudno date na, friend. Awan mat lang ang timarik nakapanagayat para kan kuana. Agpada kayo ngamin ana pride unay. Panagkunam ka di, friend. May mayat ka din no i-break ko ni Gary. Tapno nawaya kayo kan ni Miguel, kasta ka di? Saan akasta, friend? Uray ni Miguel. Liklikak matan. Ay, jak ammo ti sungbat ko iti dayta, friend. I-break ko ni Gary, nanang. Saan ka din ang maurnos ti amin kada kayo, anak ko? Saanin, nanang? Kalpasan tinapasama. Awanin ti marignak apanagayat para kan kuana. Agraman panagtalik ko kan kuana. Awanin, nanang. Ay, daytaan ti bunga dagiti kamali a desisyon nyo iti nobyom. Imbes sa pagsaritaan nyo dagiti parikot yo. Saan? Tagbinbin nalas kayo mag. Agpada kayo ana pride. Di yo ammo aliklikan dagiti ammo yo apakasaktan ti tunggal maysa. Pinadas kumat nga isubli ti panagayat ko kan kuana. Ngam talagang awanin, nanang. Naladawen, anak ko. Inuray yo ang mapasamak ti kastoy. No idi kumapay kat kinumprontaryo ti tunggal maysa. Amang ano naurnos yo pa'y ti amin kada kayo. asino ti imawag, Gary, anak ko. Ni Karen nanang. No kasta, urnusin nyon ti relasyon nyo. Saan? Agsarita kami ti personal tapno malpasan ti amin may papan kada kami. Anya, Awanan ti panagayat kan panagtalak mi ti tunggal may sana nang. ay, daytan ti bagbagaken ka, anak ko. Inuray yu ang mapasamak ti kasta. Adda tinagkurangan yu adwa. Ngem dakdakkel tinagkurangan wenno nagbasulam ken ni Karen. Wala nang, amok na ta. Da kayo matlaeng ti makagapo. No apay akas ta tinapasamak. Naawanan kayo iti oras iti tunggal maysa. Ay, anya nga rod. Talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa, anak ko. Pasensya kan, Gary. Siya kun ti makibreak kan ka. Panag ko na, kat saanan ang maurnos ti relasyon ta. Nang runa ita taawanin ti panagtalag ko kan ka. Wala. Anya nga ron. Talaga kasta. Ang oray awantan, awan ko mati agsaksakit tinakam iti tunggal may sakadata. Juan, di ka madanagan. Ta saan ka apabasulan iti kasto na pasamak ka data. Aklonak nga adamot tinagkurangak. Saan siguro adata tinaikari para iti tunggal maysa. Okay, kumusta kayo nga ni Miguel? Mano alawas matan alikliklikak. Awan pa'y planok ang makirelasyon itagari. Adan to siguro. Ngam saan pa'y nga ita. Nung kasta nga ron, agan anad ka akanayon. Sa pala ko mata, pudno, anapakawanak. Uray ka. Agan anad ka mataka na yun. Di ka madanagan. Awan sakit tinakam ko kan ka. Katsapay ko ma, taigdamon tag babae. No agayat ka, ipamaysam laang itimaymay sa babae. Di mo paggigiddanan. Wan ka rin. Pagkadalak mati kastoy na pasamak ka rata. Kat good luckin ka. Kastamat kan ka, Gary. No kasta talaga patuluyan mo ta agabroad, anak ko. Wala nang. Ag-flight akon iti mabiit. Agan anad kayo dito'y balay, ha?
Si kakit di tirumbeng agan na anak ko. Tarabayan nakakumati Diyos iti papanam apagilyan. No kastoy nga aldaw, maurnong dagiti padak a Pilipino dito a lugar. Kat naragsak da ngagsasaban. Ay, kastoy gayam ti biyag dito abroad. Homesick ti kalaban. Naimbag lakit din. Taado dagiti padak a Pilipino dito eh. Maikat basit ti iliw iti Pilipinas. Kumusta ka, Karen? Gary, apay nga da ka dito eh. Sika, hapay nga da ka dito eh. Nabayagag dito yan, anya? Anya, nukas na. Dito'y apagilyan, tinapanam. Amok ka nag-abroad kay di. Ngamjak amo dito'y apagilyan, ti ayan mo. At mintas ka. Ah? Thank you. Uray si ka. Ad damot atim maar ka. Umay ka, intag merienda. O sige, mabit lang, tayabak ni Mrs. Takadwa ta ama pa nagmerienda. Ha? Yam amu ka ni Mrs. ko, Karen. Nukas na. Nangasawa kan? Wen, duwan ti anak mi. Sika nga eh. Awan pa'y Gary. Ay, ala. Jakmat na si puta ng ti oras. Ay, adapay gayam na patig apapanak. Nalipatak matan. Inton maminsan laangan nga agmerienda tayo, Gary. O sige nga Rod, aganat ka ha? Agyam anak, Gary. Sige, panawan ka pa'y. Ay, anyan. Kunaklakit din numaurnos manan ti amin itinagbaitan mi. Ngam addamat gayaman pamilyana. Apay akasla nagsubli ti sigod arik nakinigari idinakitak manan. Ngam, saan? Masapol alabanak dahito arik nak. Saanan arumbang dahito eh. Taadan agtagi ko kankwana. Kat maragsakan para kankwana. Taadan bukod na a pamilya. Wah, talaga asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Iso nga aklunak dayta. Biyag ti tao. Masikugak ri. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti dahil nga imbaga memen eh. At danton anak ta. Ri, Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi naragsak? Taad danton anak ta. saan man, naragsakak. Iso na lang ta nagsikuga kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dahi ta. Ikasara kamot kat emen eh. Ay-ayateng ka. Di ka mabali na baybayan. Umuawag ti boss ko. Mabit lang ha. Sungbatak ti awag ko. Amang ano napatag ti bagana. May destino kiti sa bali a lugar, mama. Anya? Nagpamiting ti boss ko ti kalman, mama. Kat dayta ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung amin ti sa bali a busgan na. No di isyak lang. Ket adakan ka day taa, iho. No anya ti ammo mapagsaya atam. Aramidem. Mama. Adagami bagak. Anya day ta? Ni Emily. Apay genobiam. Mama, masikugan. Kastaya. Ket anya pay lang aruter aramiden yung ay. Agkasar kayon Wen, mama. Pagsasaritaan tayong tunti may papaniti da itabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kanikadwa bulan ti kalaysa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumag ti kaya nagitubeng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti tabulan abalayan? Di oray man madlawan, awan dakas na abalayan. Tinapatag, ang kasanta kidain.
Wan batkit di abalayan. May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. Excuse me? May ruwamang tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagi katagitipada ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. May pangalan. Ato mahawag. Ne, baro ano numero? Sino mo tatay ito eh? Hello? Hello, di ka di Rayda ito Wan ma'am. Sino da ka di? Ay, ni Beryl da ito Tilan lady dito pagababa nga mabalay. Apay ka di ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang nasapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you ma'am. Nakitam. Okay. Dagasam to dito'y balay no agawid ka. Bye. Well ma'am, thank you. Agyaman ako na yan. Oo na yung lakid din. Naimbag-lakid dito tilandledik nakakita. Kasanon, nada nakastrak iti pagababangak. Naimbag-lakid din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay ka lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta ti sikog mo? Kastoy, medyo marigata nak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online. Wen, di ko nagbambanog ha? Tapno nasalun at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak ngamin iti makan. Man-man no ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano kang agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Ngam saan ka mo't anatuloy? Wen nga ron. Ado ti pa ka kumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga aglive kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Nga marabay kita no kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga aglive kan. Tapno maisaganan dagiti rumba nga maisagana. Wen, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga ron then. Dapat aramidok, ha? Bye. Bye! Api nga takas di ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ang maaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't ngay tantan pa lang ti kasarmi, mama. Anya, ang apay pailaang, Ray. Iti anya arason. Ada problema ak, mama. Problema? Anya dayta, iho? Ada kamin, Beryl. Kaduak ni mama. Agmano ak, mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, mama. Rehani. Mama. Sobrektan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please. Mawatan da ko, ma. Pakawanin da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayong ti kasarmikin ni Beryl. Sana siyak ti pagkintawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngam apay anay turad mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnaman ni Emily nga iso ti pakasaram. Ngam
Adamat gayam sa balin nga ikalaysam. Hirikrik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Isu ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka madalagan. Nasingput mo't laang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan kuha na. Mama, at damot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam enta di ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan kuha na. Mama, teksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita mat itinasaya at saan at text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Teksak tulatan. Makumiko makuna yan, Mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsangsangi mo. Manon nga daw akasta ka. Ang mga numa kapadakis, iti si kugmo ti kastangal aramida man ako. Tatang, Diyak mo no kaano ang makalipat ak. Diyak pulos ni namna mga isukat ni Ray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Yan ako. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit ti bagim ken ko ana. No talaga adi na kan kayat. Lipatom kid din anak. Saan mo aribang asangitan tikas di klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak mo daramidak, tatang. Kasano kami paitan iti si Kuko? Kasano ang makalipatak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bakarang ti pakinakam mo anak ko. Patsak akaba ilam dayta. Agkamang ka kiniapo Diyos. Di nakabaybayan anak ko. Agyaman na kiti ka dayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulag ti panangandi ngayon kanya. Iso adidak ko mapampanawan. Nakapasngay kan anak ko. Ay na. Wan tatang, di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Wala, baybay amo dere. Sa labale, ta imay ti inana itay. Oray kas day dinaramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwa na ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsangit anak ko. Di pata mo siya ka tao. Ala, agpapigsa ka kiting. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Anyat pang pananutam, Ray. Maturugtan, rabiin. Agbakasyon tayo ko mahiji probinsya. Kaili ko ni Mama Beryl. Busy akit yung trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Aglive ta. Uray may sawa no, duwala ang daw. Masikuranak nga agbiyahe iti adayo. Nakadayon tumat ijay lugaryo. Kahit kano ni Mama ang makita ti anak ta. Kat, makikita naman no kas di video call kayo. Sa bali latamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawi dani. Anya?
Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa. Kadi mo mat kaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Peril, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun ka din may sakripisyo, ti oray may sa wanod duwa nga aldaw. Saan nga ro ta mabalin, mama? Saan nga min ama kalif ta asawa kiti trabaho na? Sigalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga ro ta komportable nga agawid? No saan ko akadwa ta asawa, mama? Ha? Sige tane. Ada permitek, mama. Baliwan tayo tumanintag sarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Madipod na nga asawa ti anak ko. Kaslaawanan na pulos ti patag ko kankwana. Payakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, tuya po ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay, este, nana, kunak ko man. Anya kalakit din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nagawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas tamat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman na, tapinatgam tikid daw ko. Ti panangi pa share mo iti apo ko dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. At awan ka duayo? Ay na, sigod mat nga awan iha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga agpakita dito'y balay. Ha? Kinapod no na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga agasawa. Anya? Isu nga, agyaman na tapinatgam tikid daw ko, balasang ko. Ay no! Nagpagluntoy apo ko kaya. Ay na! Nakaayayat! Emily, iha. Ada ko makidawagkan ka, balasang ko. Anya day ta, Mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agna, iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Manmano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agna, iti apo ko, ki Emily. Please. Mama, Na minsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. At hakpaya katulunga mamangawawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Mabayagan nga glatdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko, ngam apay asyak ti pagdatunam. Saan nga umdas, alapad day ta kanyak? Sika lang tinakarik na kitikas to, Emily. Daniel, Ay, ayatan ka, Emily. Nakasagana nga aguray, no kaano nga klunanak. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita barit na anapod no ni Daniel keng ka. Kan, no ay ayatam mag. Apay kayo day na parigatam tibagay. tatang, kasla mabuti nga kun amakiin nayat manan.
Anak, saan kagpapada dagiti lalaki? Dakilang tabo ko. Aklulong kay ni Daniel, anak. Madlaw anasing pa'y. Kay patsag nagbalingkan to anaragsak iti sidong na. Tatang, Laki din, tatatatang ka pa lang. Aklulong mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah? Uwan, kabsat. Pakaragsakak no adan kayan ayat ni Emily. Tapno maagasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, jak kanunungan ti naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Iso ama siya nagunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. Nala, awatin tayong ti aming kapsat. Talaga siguro asan nga isudat ang kagasa. Emily, bakit? Mapa nakagtrabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kinti si Kugbo. Di ka agbambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragragsakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak ti anak ko. No asino dagiti napatagken ka. Napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos, ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige. Tama pa na ko na. Amangan no maladawak iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily iha. Mabalin ka di nga ipasyar mo ti apo ko dito'y balay. Ha? Please, kailiw kong ti apo ko. Kaya't kung iliw-liwag ti ladingit ko. Gapo iti saanan apan ang sarsarong ti anak ko kanyak. Tidak pa'y malagi pasarong karanan. Sige, mama. Umay kami, itamat laan. Agyaman na agtanda kayo ang iti iliw ko iti anak ko, Emily. Na kayo iti apo ko, ti pang ipapapasag iti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman ako unay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ang makumikumda. Iso asaan da ang makabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apo ko dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema da ita. No kayat yo, umyan kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwan yo anaimbag da apo ko yu. Ha? Agpaiso? Oh, sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama. Nasingput siya asawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rudan. Umay kaming tumanan no maminsan. Sige, Emily. Katagyaman manana. Oh, ape akas na ti Jaryo. Ape akas na maditiik na yo. Wenno maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang, Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Nga patsyak. Nga okay to ninton madamdamada ito'y. Mapantayo langan iti doktor, mama. Saanan. Okay aklaang ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga rodan ha. Mapan kamin.
lagaman itirik na ka. Tiyak maawatan no niya tinasakit kanyak. Nagdagsan tirik nak. Kasla, marigatan ak nga gangas. Inakman laangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito eh. Inak agid ta. Apa kasla saan ka baka inanak ka? Pampanunutag ngamin ni Mama Tatang. Saan nga reply kadag iti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda, Tatang. Ay kawan ikuyog mo tapo ka. Tapo agin nilaw damanang. Sige, Tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamak ka na kayo! Ha? Ala! Saan matangag ang angas? Agparayat ka nagiti karuba! Hello? Sino da ito eh? Ni Emily daytoy, Ray. Agawid kayo kuman. Ni Mamam. Ha? Apa ni Mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni Mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawim timbagam. Saan pa yaratry ni Mama? Natayan. Atapan da cardiac arrest team patay na. Saan? Saan po nulit Mama. Pagawalan na ko ba? Ito tiyak pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-arap ako stoy ka kaya mati mapagtang mo. Ipatpatig ko na Mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily. Impakada kiti asawam ti asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Kanayon nga minasaggaan ni Mamam ti panagawid yo. Kanayon mat amapaay. Kailiw na kayon amakita. Nga makumikum kayo kanu iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka. Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Agyaman akin ka, Emily. Ilalaksa tinaramit ko kin ka. Nagbaling galagta na saya at itinak. Alag tayo ti akong taway. Gagkid daw iti pambakawan kin ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon ti napalabas. Siya ka ba nalamanan ti konsensya kita. Kapoy ti napasamag iti inag. Natay, asyak man na nakatin na sa kupayapin mo sa Mama. Ipatpatag ko na Mama. Pagawalan na ko, Mama. कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में सब लोग व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हम लोग खाना वाना खा के इसके बाद तैयार हो गए हैं, जा रहे हैं वीडियो बनाने। दोस्तों टाइम कितना हो रहा है, 12 बज रहा है। टाइम 12 बज रहा है और अंदर सालू दीदी, कन्हैया भैया, पूजा लाडो और बहनी सब लोग लूडो खेल रहे हैं। पर हम तैयार होकर बैठे हुए हैं दोस्तों। अब जा रहे हैं वीडियो बनाने। प्लीज़ हमारे वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक कमेंट करो दोस्तों। अब तक लिए बाय बाय। अभी दिखाते हैं आप सभी लोग को।
दोस्तों पूजा लाडो बाहर आ गई लूडो खेल के। पहले पहले जीत गई हैं दोस्तों, इसीलिए दोस्तों 3 बार खेले, तीनों बार हार गए। आज के बाद लूडो बंद नहीं खेलेंगे। तो 3 बार खेली, 3 बार भी हार गई दोस्तों। बताओ गुस्सा भी हो गई होंगी। बहुत खराब लग रहा है दोस्तों, इतनी छोटी सी लड़की से हार गए, आप लोग देख सकते हैं। बताओ उनसे हार गई, उनके दिमाग बहुत है। तो दोस्तों पूजा लाडो खाना वाना खा ली है, अभी नहाई हुई नहीं है, इसलिए अभी वीडियो नहीं बना रही हैं दोस्तों। जाके नहा वहा लो। अब जा रहे दोस्तों नहाने, तब एकदम सुंदर मेकअप वेकअप करके तब आते हैं आप लोग के बीच में। कल रात को जा रहे थे दोस्तों, पर ट्रेन छूट गया, इसलिए आई हैं। अब आज देखो जाएंगी दोस्तों। रो भी रही थी कि मेरा ट्रेन छूट गया। हाँ दोस्तों, जब आ रहे थे ना तो बहुत बुरा लग रहा था कि हम इतना दूर से, मतलब इतना दूर आ भी गए स्टेशन पे, मेरा ट्रेन भी नहीं है। रोने लगी थी, आ भी नहीं रही थी, सोची कि अभी आएंगे तो कैसा लगेगा, इसलिए भैया लेके आए थे। फिर हम बोले भैया भी कि नहीं हम स्टेशन पे ही रह जाएंगे, तो भैया बोले कि लड़की जात हो के हम लोग स्टेशन पे नहीं छोड़ेंगे। चलो ठीक है, जाके नहा वहा लो। भैया लूडो खेल के बाहर निकल गए हैं। चेहरा देखो कैसे बनाए हुए हैं। टेंशन आज सारा दिन झगड़ा करके दरवाजा बंद कर ली। आज हम लोग बाहर रहेंगे। बाहर ही देखते हैं। चाय पानी भी। तो दोस्तों हमारे वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक कमेंट करिए। Biag di tao. Simon, anak. Simon, agriing kan. Bumangon ka, anak kong. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog at painanan. Ituloy mo ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Uwan, nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti padatang agbasbasura. Mapantaman ng jay batog ti balay, nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala ta ijay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura, nanang. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya, nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta ag-eskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalon at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wan, nanang. Kanayon mo't ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay, nanang. Di yung manan niwarwara na kita basura! Sinalit kayo at tao! Ha? Inyorornos ko na kita! Kalpasan na! Gulwin nyo laan! Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man! Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iti kay pagkalkalan! Wan, sir. Ay, ala. Oh my God, anak ko. Sayang, nanang. Adupay kumati maalata ijay. Nagungat-matan di akin balay. Sana bali, anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mun garud naguyong niya, nanang. Ala, bye-bye amon, anak ko. Di mon panunutan da ijay. Naira nala siguro amaditi aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tani, maulawak. Maditiriknak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na, nanang. Ha? Kastaya anak ko. Agyaman ak nga rodoan. Amok gaming nga nabannog kan, nanang. So nga siyak tinagluto. Kat,
dagiti addim ngay, nariingdan. Wan nanang, pinakan ko pa'y idan Agyaman na kanak ko. Naimbaglakit tin tadda ka akatulungak. Agsakit ka di nanang? Saan? Maulawak laang anak ko. Medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka di nanang, aggauak? Madamdaman anak ko. Kayat ko pa'y ti maturog. Ay, kantaan nakman kit din akong. Tapno maimas ko ti maturog. O sige nanang, ti kayat mo nga kantaak. Kumporme na anak ko. Basta tay ammom akanta. Adumot dagiti kan kantaam. Amok analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka nanang. Saan ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Duwa kayo nanang. O sige garod, aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo nanang. O sige anak ko. Nanang agyamanaken ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanan nak. No agsangitak ay aywan na. Wow! Ando tinaibal lang plastic dito yung warte pakanan Ala, akdag ito yan, ikargak dito yung sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kunani nanang, agsingsingpet ka. Umadayuak, inakon sumina. Dinakto sa pulen. No dinak makita, di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Yan ti Mikaela. Ante! Simon! Nangag ko ti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Ante? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anag na edan nyo. Wan ante, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, ante. Ala, umay ka, mapantay ijay balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko basura, ante. Saanen? Ibatim daytan. Sana bale, taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka in San Mary, ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulungak. Da kami iti asawak timang paadal kan kwa na. Kukwa, insan Mikaela? Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kwa, kasladyak kabailan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin. Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw? Insan? Ay na, oray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno addabusbusan nyo. Panunutam ana imbag ti imbagak in San Mary. Tapara metlaeng iti napintas ang masakbayan ti anak mo daytoy. Ket no makaadal ni Simon, isuntumet kan timang tulong kadagiti kakabsat na. Pagadalin man to ida. No kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim a Mikaela, Simon? Wan nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kan tulakit dinupanawan da kamin.
Uray siya mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro akabagyan ni Antim. Diyak ko makayat na sumurot ka kan kuha na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang. Kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano kanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, wan. Wan nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wan auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakkan ka. Wan auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta auntie. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpractice kan, wan? Madamdamakan amangan. Agpractice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo! Awan sa bali, no saan ani? Simon Ramon! Simon! Kunaktupay kat asikat ti mga apak. Auntie, nangabakak. Wan kaanakan. Yahoo! Nangabak ti kaanakak! Ay na, umay ka man kaanakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, ay na, maragsakan lang amin para kan ka, kaanakan. Naglaing ka! Agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damot la umay pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damot na nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Madanaga nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran mintuman ti anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary! Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmay-may sakan sa, insan. Wan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-praktis. Itre-train ko nga min nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas, ti kasasaad na. Nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, ato'y Aha.
allowance yung nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school nga min, tinangisara ka kini Simon. Ay, Uwen. Agyaman na kit di ata da ka mang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta ano di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwan insan. Tanoad danton kwartak, da kamin tunti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kamin tulatan ti umay pumasyar ditoy. Ha? Sige nga Rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatuglip mo. Agkanta ka pa'y numadamdaman. At dapay doa kantaam. Nabannog ako nga agkan-kanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy ta unay, Simon. Auntie? Sana bale. Tanakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idi na minsan ije balayo. Ha? Imayak ko auntie? Saanin ang masapol? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manen ngay? Ijay lugar tigayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie? Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti ibaybayad dakan ka. Nakapang ko. Ay, wen, auntie, saan nakadiag eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Ken unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y ngamin tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie? Ala, aginanakan. Tainak maturugan. Mailiwa kon kandanan kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni ante nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi eh. Napuypuyatan kami mapanagkan kanta. Nagaduti itadda akwarta kan ni ante. Ngamapay nga tanghanak ik-ikkan. Agungat pa'y no agpagatangak iti kanak. Nagsingput mat ididamo. Ngam apay nga tangain muyong. Maululawak apay nga tan. Di akmantina silaw pagdangan. Di matama isut pagsanggiran. Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasanan. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanaka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? Adda nag-text. Ha? Adda manin ayamin. Ay ayaban damanen ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adagos. Bayan na. Agsasaruno ti awis ti kaanakak. Ha? Simon, natumba mo tan iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti riknam? Nakapsutak anti maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandan ni siguron sumangpad jay. Inawagak ti kaarubay yu itay. Imbilin ko tiyo umay ninanang mo.
Kailiw ko ni nanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta ka? Yamid akon, jak kayatan ditoy. Apay, anyang amin tinapasamakan ka, anak ko. Natumbak idyakan kantak ijay kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Jak pa'y mangan, auntie. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainanak ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsaw, insan. Ada ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kas na, insan. Mabalin ka di, insan. Rumor ka biit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumwarak biit wan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga Rod, insan. Ala, ituloy mo ti bagbagam itay, anak ko. Kasano nga Rod ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamjakon maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuitar aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray dinan kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan kuan na aramida ka. Jakpat yan day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Isa lading itak, insan. Ngamyawid kon ti anak ko. Nanang, naimbaga kon. Apay asinurot nak dito yung anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga ron iti adim dito igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ijay Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog kanya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon. Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umaynak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela. Ha? Ayan na. Insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkurang kada kayo. Mababainak, insan. Isoan ang iyagak iti abastuyo. Pakawanandak ko insan. Saanin nga agpaot tibiyag ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Anyat kayat mo asawan, insan? Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko.
Kat, amangan no saanan nga agpaot ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrobot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrobot kanwan. Tarubuatak matan dagiti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Dua taan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Ha? Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuan hinakon sumina. Sika, ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nangag ko ti panagkanta ti anak mo, idi madamatilabay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kwa, ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Sa anak ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikari. Asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin amasapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, no kasya ka sa pulak ti talent na. Kat no kayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Sige, kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak ta the good news ko kada kayo. Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko, ti anak ko. Buy-buyahan ng tado at tao. Mary. Intero asang alubungan timang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko. Naglaying ka. Nanang? Kansaan lada ita? Gaputa ado dagiti na paragsak ti anak mo iti social media. Adumat dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang, ha? Atoy. Ha? Nagado a kwarta? Diyos ko. Mabalin yun tagipatakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da atulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. Agyamanak, madam. Diyos ko. Agyaman kami. Naayat ka unay kada kami nga anak mo. Amom nagiti ka sa pulan mi, apo. Kundi nanggag mo nagiti kararag mi. Agyaman kami. Diyos ko.